Mutungiri wa baraba inge mbungeni ya kaunti ya Meru Victor Kareithi na Minister Ogima wa kaunti Meshak Mutuma ibaurethie Meru nende kuringa kura na ume na bambe batege urithingwe baraba kuromba ite siasene ibakiaria bainterechi athwana bailibane ende barwe thirikari angabana ireito niumbanite bone nekire weti na mbere bakiuga nende nyambirite kinya kuriki mibango eminge kuma ihukumotongerie ne Kelvin Kimathi na utumenyithia ndeto ikinya. Minister Ogima bamwiri thirikari ne kaunti ya Meru Daitari Meshak Mutuma bawatanirite na MCA wa Thwana Victor Kareithi ibatongoretia kariba limoro wa dini uyo kiriwikira yare musingiria wa kibwa nyumba ya kuwatila nyumba ya kuruwe kurukua hospitali ne limoro rungurwa thirikari ya kaunti ya Meru. Kule foundation stone ya MCH block ira igatetheria maternity block nonto twekwoka maternity block ndene sibitari ye mandaktari bantoreye amwe na mheshimiwa Victor Kareithi ibarauwire maternity block yongwa etebwa etena MCH block so ngavana wetu bakiwatana na Victor Kareithi no maendeleo kwa tuka no mwanka department ya health irete block eu na tukumianjiriria na tukura nyume mieri ile that block ikethe kujura nikenda programu iwenge ikendelea kiribare bongo bagagunika muno isibitari yari onda itari okuo ekuruba ntura na nyatongorio bawo kiribo inkatho na ncune kirithirikari kiraitone ontobo kuibwa kirirokie kurubao bantureji elimoro bo boyano ontobo thirikari county ukonsinda limoro twakirwa MCH torombete romba riria turakirwa maternity turona maternity etena MCH etumba kuritangura kwagirite kutorwa MCH ya complement maternity mwekro ewa kanara akeya MCH yara kenda kana kamunti chindano era kabati kumuntu akakeana ria koro orende toina manta meya nonto itokona twatethoka toina maternity ya toina icheo nonto itokona manta meya toteta kuraya nara muthara turaita kana cibitari nyingi kuraya twatumira ngarama tureto kuyana twatethoka orende kuluki Mutuma akiuria ntoka itene kauka siasa kuthiatira witi na mbere bakithura muntu Victor na uriti siasa cia there buru kuringwa kaunti ne iji kingangi kiroko na gavana endele kuria kuo nikenda akaretera antu bantureye maendeleo nanke antu ba Meru iba kompe barabange bosine na gavana bonde ibe kwelatirine torie na tabo betheri antu ba Meru leba eto kanya kotongeria ningwere ko irabaitira Meru itarere akinyerera siasa tuketha twena mpatho antu bonde baraba keya itubathikire itubae nafasi baombe otwariria lakini twethire tukirombaira muno atongeria bara tukumenya baina maendeleo ya gavana Kiraitu Murungi no atongeria bwetu bo kiama kiki tukiwetwa bus kenda tumba kwethira twina sauti inene tukaria antu ba ward ya Thwana na Meru ionde kijumla. Bungi Mutuma na meneretia siasa baraba kuringa siasa burua masibitari bakiwa tia yatina ndawa ilikuwa sibitari na tukoda babange ni arongo kaba korongo sianto na nkabera please ukiringa siasa itu tukaringa siasa na masibitari to keep off from our health facilities na ntokuwa renge sibitari is a matter of life and death womba kwera muntu ukwene kwa sibitari ono tethio wambira tena ndawa akaria mucie akwira kuo kiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi.